Bunge ya Kitutu Masaba nige kiombe gia ATC gose American Tower Corporation kiabwatirana amono mujumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba musikikire ivumbani gisairo koja kemerobali yogosira chisemi anse bunge yo munagotumonye muri kito Paul Cup Okara nigo erumbiyiga ya American Tower Corporation yani ATC kubwatirana amone bunge ya Kitutu bwa Masaba erumbilia Ajir na wegone wizara ya ICT meye yense ya Kenya babwatokire omurobeli yora tukunyara kabogo kubakonya abange imeye bunge yega yabo Kitutu bwa Masaba kwenyolera obumanyigoro yo mtandao obubora abakonye kwenekia urana barabungwiri kabale na kwenyolera ubwoita kurwa senjere yiga yekerero murobeli yiga kubwatanamo na ebunge ya Kitutu bwa Masaba eyokora wamo no bunge Clive Mbanegisairo nigogo keirwa muna abange oyokolenganamo nekiombe kya ATC ora kunyara kabo kubakonya abange kurwa sinseme chigana n'abasaye kwenyolere emirimo eyuere yemitandao. Mkiingia hapo mnajifunza maneno mingi, kama ni watu wa Gen Z mnaanza maneno ya kujiendeleza, mnaweza fanya biashara. Siku hizi kuna kitu inaitwa TikTok na Instagram, una advertise zile vitu unafanya. Kama wewe ni fundi wa nguo, unaweza ingia hapo ujifundishe design mingi za kushona nguo. So kuna maneno mingi mnaweza jinufaisha nayo kutoka kwa hii digital community. Nomurubili abange bagendere ko bakogokera bakorawa amo nomo SCC kurwa search nseme chiga che sub county amanga barayibande kurwa nseme chiga bajogokeire oyo babulja bwe kwene kibinango babwate sibarabana babo nonyabiro bwatomoyo bogwe somigoro yemitandao kwibwatania ase chiabise chiga nabigo nebirasi biga bigo rubenne imeye chinseme chiga chiamanga ase obisi yebunge ya Kitutu bwa Masaba imeye chinseme chiga chiatombe. Ningependa kuchallenge vijana wale wako hapa. Let's not be idle. When such facilities are brought near us, let's use them. Kama wenzetu ambao wamesema siku hizi dunia imekuwa digital, it's a digital world. Kuna kazi nyingi ambazo tunaweza kufanya mtandaoni. Kujeni hapa, muingie pale, tusome ili tukue na community ambayo imesoma kabisa. Ukwanekere kyo mubunge we chinseme chiga omuske Clive Mbanegisairo nigo ahora kiroko wakiwa kwaye kubwatikana mono kubwatira no kuiga bagendera ko bakubwatirana egento kolengana monera agendera ko bakuboli abayiboli no bwatomoyo bwo gwanche kwene kibinango tumeka bale enseme yiga yanyare ko bagikwigurwa bene eyo iranyare ko ba ikubakonya abange kurase chinseme chiga cyabo Kitutu kwegendereria nane na senchira yemitandao ntoruga mobenga nengo ko mwacha korora abana baburigura twagana nire kingo eta chiwiki bere ko rubono nyora abana 40 bale maikerasi. ATC could have taken this to another place, lakini wamesema wanaletea watu ya Tumbe. Let us make use of it. Nokubwatana kwanyara ko bagokubekwa egati abayiga babere ngukwanira mu bunga bachinseme chiga omuske Clive Mbanegisairo amo nabegoneo ahabishiga ya ATC eyo ebwate nanene chingikero cha imenseri America yagendera ko bagekulira ngene kunyara ko bagosira okubwatira no kuiga eri abange kwanyolera obwaita. Please take advantage of these opportunities here so that you can also improve your life. Negento kyanyara ko bagakwa gwokoboko amo no omwakilishi kurwase wizara ya ICT miyense ya Kenya oyo otebiruna wizara ya ICT nigebwata emerobeli menge na nene kuchia saba sai na balia banjete utumeka emitandao. So nama ile na dia kwa rai ile ndoria egero nyora serikali ya support ole taraba ndaba yegento mubungo yiga eborogongorwa Kitutu bwa Masaba bwegoli tukulia lero niganyara ko bagakwigora ebirasi bibere imeye skulu ya Nyimetembe DOK eyego toke meye wadi ya Kimera bwego nigo mujumbo yiganyara ko bagakwigora bene kinyumba cyobo cyo imeye skulu ya Bwendo Primary eyego toke meye wadi ya Magombo ebunga yiga ya Kitutu bwa Masaba unenchire ya moyo kogendereria magendera yana gusira chisemi ase orogongo rwa Kitutu bwa Masaba inko reporteri getaseni kya wanjete kya Gatembe kureiga imeye bunga ya Kitutu bwa Masaba imeye county Nyamira inche gongoro ko Paul Cup Okara.